Ahee, nawamukela nakambe ka Master Xitsonga analyst hey channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi Lavender loyi nga ta hi kha hi n'wi linka na Gavaza. So hi ku ya hi mhaka leyi already ngo part 1 yi kona because mi nga mi swi vonile Gavaza I mean to say Lavender a ri karhi a hlongoriwa eka vona a ri ndle swimbalo eka vona and stuff like that leswi a swi endlise xo kwalano and then moving from on kwalano swi kahle ni va ni swi narrate kahle mi swi twisisa ku ndekeni ivi a ya Joni as expected a vuya a ya kwale ka Ola leyi na va hlangana Ola leyi okay. Who does that? He just started. She came. She's not even 2 weeks. She's not even a month. After all the things I spoke about, you are still. And stuff like that. So lexi languta lexi nga humelela i Gavaza i ye mahlweni a kha posta hi ku I guess mi balo vaviseka loko va vona se Lavender a relapsile and stuff like that swo ka swi nga teka maybe na vhiki loko a humile ka rehab se a kha posta swilo swa ku hambanahambana se swi nga endla ku va na this live and stuff like that. Laha mhaka yi nga vuya yi tika even more hikuva Gavaza a fika a tsala ti-post leti okay to ti nga basangi in a way yo karhi na ku teka side ni ta swi vurisa sweswo because i ku na yena lo Lavender i ku na swin'wana swo karhi a nga swo swi nga basangi and stuff like that. So a hi vekele reaction ya Lavender tani kha ni mi komba ku a kwatisiwa yini and stuff like that. Let's go. Good shot baby. Even Tatemloto knows you that I told him, I said, don't ever worry about this girl. She's going to make one mistake that will take. You're not going anywhere. Just one, Nina case, yes, serious. Ntalava lawyer, yes, serious. Ntayakanta temloto ba fubona. And then nilakuna like TV. I think I don't know where to go. Now we are achieving reporter. What business? Hey, I want the whole world. You're going to fall down to beg me to say sorry. What you said, or what you wrote. You made a mistake. Writing is a problem. One process. This one, Saturday night performance Monday na TV ni lava moja live ni full case utauta njela kahle when utantwa muskahle na Satan wa hanya mara yeye kwa muskahle when the mistake often got tsalang lesha disclose us to the shaman. And then mina phela nina u aza humesa swihundla leswi i murhi loyi nga wu ngete totiwile luwa wu n'wi ben knockout. Good shot atsali Gavaza utaje sonto mina ya jele hi ri two hikuva a na mina ni vula ni ku mhana na va loyi hi mhaka yini u ri mhana mina va fini loko ni rehaba ni deserve nchumu mara ni tsalangi mina since ni vuyile a ni ta va ni tsari namuntlha a ni tsalangi ni ku mhana Gavaza va loyi ni lo n'wi byele loko ni responda that very okay. So lexi nga fika xi humele ku Gavaza of course a kha tsala ti-posta ku hambanahambana and since of course Lavender a ri live hala tlhelo swi ze swi n'wi trigger ku a za a va extreme swinene of course a tsala no vo of course kwala kha ku editiwe Lavender stuff like that but ivi a va extreme na hi Gavaza hiye laha loko hi chekisa hi fika hi kuma ku no
a ku na tipost leti a ti tsarile laha yo fana leyi a tsale ku dome but loko hi fike hi cheka from edit history a hi fike hi kuma timhaka to no a fika a tsala timhaka ta ku munhu wo sungula wo saseka a tlhela a va useless a bazela hi ku nwa tiphilisi a tlhela a va mutsoniwa hi leswi of course a tsale swona kwalano yi ri tlilini kahle leyi post but ku na tin'wana leti nga fika ti va deep and stuff like that yo fana leyi because loko hi fika hi cheka ka edit history a hi fike hi vona komisa timhaka ta ku I have tolerated this useless good for nothing ungrateful to share at me and mom for too long nga ni tweli AIDS na depression nga ni humeseli moya okay hi fela ku pfuna se u la ku hi as you can see se leswi of course swin'wana swa swona of course Gavaza swi tsarile so a kha accuse timhaka ta ku lavender na vuvabyi lebyiya as mi byi vona ku byi nga tsariwa on screen na ti hlaya ni posta kona this one a kombiseni timhaka ta ku loko hi cheka hi edit history a kombiseni timhaka ta ku rhuketela mina u nga katsi man Joyce loko i mhani wa yena and already mi swi twini ka clip leyi hi tlanga ku na lavender a ri karhi a rhuketela mhana inani i Gavaza she's not a saint she's not a saint u nga katsi mhana Joyce cause loko no katsa mana wa wena va tlhela va ku twela vusiwana and stuff like that ndani ya le hansi fa kombisa ku dyana tiphilisi ta AIDS u tshika ku ni as you can see kwala yin'wana tiposta ku ri this one loko hi fika hi cheka ka edit history a hi fika hi vona kombisa timhaka ku munhu a hi dzahela mafole ma yena na ti-drugs takwe a bazela hi tiphilisi ta AIDS a sukela ku rhuketela mhani ARV na ti-drugs na black label a swi fambisana that's why a tlela na hongonyi liya ya ntima ola a swi teletenya so hi yona mhaka ya ku case ya kona a hi vula ku lavender yaleyo so at the same time na yena Gavaza i na case since vhele a mi kha mi swi twa kwala yena u lavender ri busy account ku kombisa timhaka ta ku mhana Gavaza va lawyer and stuff like that so swo ti fanela let's go ti ta byela hinkwato ta swa n'wi va n'wi byela ku mhana yena va loya va xwela a mitini and at the beginning yena a vulavula ku mina a ni pasanga xikolo na hetanga xikolo hi mhaka ku ri yini a vulavula na hi mina ka khale ni kha ni mi byela ku Gavaza I will bring you down kwana sweswiwani you're not going anywhere va u distola xitatistics xa munhu xa ku na AIDS very very powerful i nga vuli vona i fane nga vuli leswa swa ku va lawyer se a ri na case ya serious a fane nga vuli leswa swa yena u tshika yena tsala ri yexe vurini makuna na yima wa u story ni vurini ku mhana yena va lawyer even kuna live yin'wana ni nga respond ni ku mhana wena va lawyer hi mhaka ku ri a byela mina ku ni tshiki xikolo mara mina a ni kuma 1 out of ni kume 1% ka maths ni ze ni n'wi rhuketa ni ku ni kume 1% ka maths mara mina ni swi twini ku mhana wena va lawyer a ni zanga ni nghena ka Facebook mina ni n'wi 1% ka maths ni n'wi exploiter so I can win the case a nga na video yena na because I never wrote about her but I did tell her se yena a nga na proof na ya ku vula sweswo proof ya ku ni vule ya leswa swa mhana swa ku what ku mhana yena va lawyer ni vuri na futhi ni ku mhana yena va lawyer wa tiva why hi ku i ni recordini a ni recorda tolweni a posta ka Facebook a ku a ni recorda ni kha ni n'wi byela xihundla xa papa mina a ni recorda nga ni byeli va Botbeni va nga khomiwa na va Botbeni ni ri ni ya pfula case ni ta yi wina mina you don't have to be there to support me ni ya pfula case leyi nga ta wina mina okay ndam support wona ku byela if I don't make sense you tell me I'm wrong ni ri mina ni ya pfula case makuru ni Gavaza khala ka va so biha mina ni miyela a va swi ni ze mina kuze a za post sweswi
I ku n'wi byela ku ni ta posta mhana wena mundzuku nampundzu va nga mbalangi ni ku byela ku mhana wena va loya mhaka ku ni swi twile ka pitori ku mhana wena va loya mara ni tshama ni posta ka Facebook no vulavula ka TikTok ni tshama ni posta ka Facebook. Yeah, I remember clip a ni nga na yona mara la a threaten ni Lavender stuff na clip liya mara ho ni zama ku cheka la exana hi ku clip liya a ni rhandza ku yi download but a kombisa swona Lavender swi nga swi loko ta kha va posta va nga mbalanga and stuff like that. By the way a yi tlhela ka swo dzaha no nwa a yi tlhela kombisa hexe ku after loko huma rehab i endle leswi ni lighta loko ni suka ni nga huma ni lighta tisikarete ta 20 tiri hinkwato ni ti dzaha ni ku mani a ni pengela n'wina everyday la as you can hear kwala so hey mhaka kho yaleya swinene. If they try to tell lies on social media, that is when I'm gonna go straight and call the ministers and tell them this is what was going on. So you better back up me when I tell you about this lady, because this lady, she was refusing for me to get my medication from the first month. I was struggling to get my medication to drink. And today, how did she find out that I'm HIV positive? You better have to say before I'm gonna get mad at you, and you're gonna kill me. You're gonna kill me. And I'm not playing. I'm very serious. This is very serious. On another level. Don't mess up with me. Nobody must mess up with me. Fucking bullshit. They're gonna go down if they mess up with me. You feel me? Don't drive Lavender crazy. If nobody has a backup for me, I got a backup for myself. And I'm very smart. Good, not bad. Ha switwa so mara kona ka Lavender I mean like ona a yi changa kahle straight ngopfu don't kana that updates ku ya leswi nga swi langutisa la hikuva ola ina girlfriend manje so I boy ku va a famba I Lavender la obvious va nga ta tshama swin'we la. So I don't know. No, let me get someone to drop us there. No problem. I sent all of the location. Okay, babe. Alright, thanks, man. Okay, famba lungisa bebe, famba lungisa ne. No, what See you Saturday. Yeah, ma. Says Katobari. Loko ni suka lawa ni ya le ni nga Uber ku va listen ka apartment, so it's better ni kuma munhu langa than Who's gonna drop me now because I have to go. wait. I still have right. Tato wa loyi munhu wa straight. Hola, stop. yeah. Tato I munhu wa straight ka lavo. Tromela. Okay, tromela. When you are ready, call me. I'm It's not about being ready. Can you understand the situation? I said call me when you are ready. Komentan kahle ka. Ona sa xi nga lavi nchumu se xi na a new girlfriend mara yena ivi a famba a va safe and stuff like that. You were supposed to be proud of me because with that money I didn't drink alcohol. I bought outfit for performance, and then I also got my phone back, which means I spent 3,000 plus transport, 5,000 lega kashanganik. So I was left with nothing. Man, this is so I also want to help myself. Labamen bakona says I says to says Tato. Says Tato. They think I'm not at your place. Oh, they wanted to know if I'm at your place. Oh. I'm at a place, I mean, she's got kids, so it's not easy for her to see to come online and talk. And stuff like that. I don't want to show the kids and stuffs.
swa leha swilo leswi guys ti lavela ku ri 2 hours so no zama ku va ni summarize la hungu in overall mi kota ku swina ku fikiwa kwini sayite rero and stuff like that. So case ya vona Lavenda na Gavaza ta tiya hinkwato a va khomisana va tshama xitokiseni loko ri va khomisa hinkwavo va na ti-case and stuff. So a ritsi mara ni twina ku loko to pfuriwa ti-case leti a to heli ka apology mara ni twina ku ngo byela ku va apologize hinkwavo swi hela vanhu va ta va pfulela le a ritsi leswi loko ri amukezanga sika va kombela mi tleka subscribe. Anandza ku movha leyi le ku drive weni n'wini kahle ngopfu misho mi khome michini ka ni kombela ku mi yi nghenisanyana vanhu va swi vona ku hi mpelapela hi n'wini a yi fambi hambi yo ba reverse a yi reverse ka nandza ka ti khome michini swi swa quality proper vanhu va mi teki serious phe n'wina ka I think from today va ta swi ta ku hi n'wi mani yes sis and I'm paying va twa nga ku mi na short 100% nenelicious bye job come on bravo